12:30 чейин үйдө болом. Анан келип сабактан алып кетем таркаган кезде. Үйгө. Бул жерден машинадан өтүш кыйын да. Аэропорт жолунун үстүнө. Канча чакырым жүрүп келесиз ушинтип? 2 километр жүрөм да. Үйдөн берге. Жөө жөнөт деп элдин баары көбү машина менен алып келет, кээ бир автобус менен. Мен автобус менен жүрбөйүн деп кызым атайын жасагам да. Сиздики өзгөчө бул арaba экен да бул эми? Камбикедей кылат ташыйынчы кызымды дейт. Башка кыздарыңызды ушинтип ташыйт белеңиз же бул кичүү кызыңыз эле ташып атасыз? Алар эми башка нерсе менен эркелешти, мындайга түшкөн жок. Бул кичинекей кызым да буга ойлонбогон нерсени ойлонуп таба турган болдум. Жакшы көрөм да эркелетем муну. İçinde muzikası var eкен, bu günden enerji alat eкен. Dağım ne özgöçülükleri var? Uftay bir ev içinde. Uftay bir ev. Ha. 60-70 kilogramga çeyin жүгүрүп берем буга. Bazarga da şunu emare veresiz. Bazarga da 4 ayga çeyin barам. Ушуну айдап алып ба? Парктарга барам, кызым майрамдар ойнотуп. Ынтымак паркына чейин барып келем, кызым ойнотуп. Балага кайсы жер кызыктуу ошол жерге алып барып бериш керек да өзү негизи. İçin görülücü için. Kaçıncı klasta okuyorsun? Jaga ушинтип келген күндүгө? Siz bu kızınızı turmuşka da özgöçe uzatasız mı değil mi? Mektep üşünde alıp gelediniz. Limuzинге окшоштуруп жасайм да кызыма. Кыргызча боз үйүп жасайм. Анан өзүңүз кей боласыз анда. Аны айдай турам. Айдай турам. Бирок боз үйүп жасайм да капитасын. Кыргызча. Башка варианттар баардыгын ертип койдум. Боз үйүп ойлойт. Кыргызча болгондо кыргызча жасайм да. Тыңдайсың? Бәрін алып. Günde ушуну кайдаланат. Күнүгө ушул. Кышта кандай кыласыз күн суук болгондо? Кышындабы? Кышында бек карета печкасы бар да жылуу. Мындан канча бар сизде? Мындан нече бар? Биринчи ок электеги жасалганы турат бош эле. Аны сатып берсем кызым сатпа дейт. Мен дагы кыздарым салагам. Kızınız azır 3. kaz eкен. Анан 10-11 класс болгондо чоң кыз болуп калат да. Муну чоң айтасызбы? Жок, батат, мен деле батам. Мунун ичинде сиз деле батасызбы? Мен деле батам. Ал өзүндөй кыздардан экөө батат. Сиздин көрүп сондай. Экөө
Ha, çoğun kişiler bile batat durbay bunun içine. O mu? Çok batat. Biz biliyoruz. Gençliğinizde de salı olsanız gerek burada. O. Yerde svet var Türk'sün. Güzel kozma. Gün enerjisine bir şeyde. Gün enerjisi. Almıyor yalnız ya. Bunlar kupavrasını gitken. Avarinka şantırı var. Dolda gelip kanda bala bez atasını yok. Dolda diyor masla yetertaydı. Bala var eken. Avarinka şantırı. Dağım ne özgürçülükler var içinde. Şamaldatıcı var gene. O. Cildetici. O cildetici var. Ha bu polkaları maydaçı diyorum koyar. Bunu atıştarsın koyup silinen zat kızıp tutup getirdik ağızda çıkanda. Ağızga çıkan dem kança bir ağız çaka kaydaysın. O emek oram, dordoy oram, güntuk oram. Eğer dinim var da var koyacağım. Bak kana koyarganda şumenen get kalasın. Come on.